来看最近巴西有一只牛猫拍卖出新台币1亿3000万的价值，拍破金氏世界纪录。因为这只牛有上千公斤重，农民希望讲会当摕伊的基因来培养出愈品质、佮愈好的肉牛。这只牛即嘛已经有新咯，伊安全嘛特别受到保护。 名叫做维亚蒂娜19的细白牛，是创拍卖介绍金氏世界纪录的超级母牛。伊脚只边啊，肩胛头膨起来，颔骨仔的脚皮肤顶来，是这种品种肉牛的两大特征。伊也是当地最爱的牛肉品种。这只牛脯4月底伫咧拍卖会以400万美金换算代票，要甲1亿3000万拍卖出去。 价钱比1985年纪录保持母牛加3倍，由3位农民集资买来。这只重1100公斤的母牛，遮尔侪人抢，是因为农民计划摕伊的基因来改良出新的肉牛品种。Eu diria para você resumidamente que a Viatna é um combo. Ela agrega beleza racial, capacidade reprodutiva, genealogia moderna, tudo em um único animal. 巴西乐农即个伫咧进行肉牛的基因改造，收集优良品种的精卵来做人工受精，搁再放入去代理母牛的体内，探视品质更加好的肉牛。同时也对牛的毛内面萃取 DNA 做做胚胎，要生复制牛。巴西已经是全世界上大的牛肉出口国，因那乐农对维亚蒂娜一当创造的收入真有信心。 伊的卵子介绍差不多代票800万，目前已经有玻利维亚的农民下单，也那包括阿拉伯联合大公国、印度加美国，拢是未来可能的买主。Que ela agregou mais ainda para o melhoramento genético que todos buscam, que com certeza no futuro a gente vai ter uma carne de melhor qualidade, um animal com mais rendimento de carcaça, por causa desse trabalho que nós fazemos com gado elite, que nós não buscamos. 虽然国家认为饲牛会造成气候暖化，希望大家较莫食牛肉，不过饲牛业伫咧巴西是重要的经济来源，政府也伫咧抢出口市场，希望全世界拢会当食到巴西牛。这只母牛即马已经有新，秀希讲这当帮助平衡伊的内分泌，会当有利卵子的品质，而且牧场内面要装监视器加请保镖来保护这只母牛的安全。公司新闻张淑芬编辑。